ruski dron ZVERČINA, američkom oficiru zapao za oko, ogromnih je dimenzija, nepobediv u vazdušnim bitkama ruska bespilotna letelica S-70 Ohotnik biće jedno od najnaprednijih vazduhoplovnih borbenih sredstava nakon što bude predata vojsci, piše bivši američki oficir. Brett Eastwood u članku za 1945, ako testiranja budu uspešna i sve saopštene karakteristike bespilotnika budu realne, Ohotnik C postati prava zver, smatra on. Prema rečima Eastwooda, ruskim inženjerima treba odati priznanje za pokušaj da povežu Ohotnik i lovca Su-57 u jedan sistem. Autor je nazvao intrigantnim koncept S-70. Po njegovom mišljenju, ovaj proizvod daje velike mogućnosti u vazdušnim borbama. Konstruktorski biro Suhoja S-70 napravio je Ohotnika. Letelica je napravljena po aerodinamičnom dizajnu šemi leteceg krila. Prema podacima iz otvorenih izvora, dužina drona iznosi 14 metara, raspon krila 19 metara, dok je uzletna masa 20 tona. Dron je imao premijerni let 3. avgusta 2019. godine. Za najnovije vesti iz zemlje i sveta kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.